toto malefue. Ole leuli tu malo. Whakatai mo awala ngalue. O so leo whatawa a whai masui si a pama ngoma so se taulea le au tautua ia hold up. Wai mo whamalo. Ole tu viole toto malefue. Ole leuli tu malo. Whakatai mo awala ngalue. O so leo whatawa a whai masui si a pama ngoma so se taulea le au tautua ia whanga. Elilo mai Beyonce, fai na tale le Yolanda. Eu sune tai au puma le amo. E asi nai me fafanga. Foi me fafanga lo tama tui ole la ele ma mango ma dia ele la lana ma au wai le imala malama. Don't know what to you time. Hold up. Koko talo popo fai. Kose le manuia. Se imala se follow fa pa pa ele le fia mai mau wai. Famo pia. Ole fano mai. Ole aso manatu. Fai mai selfie. Fai mai le tuspaya. Ole suna ye faya. Eta tutte only ma fia ya. Hold up. I'm a tall la fo. Say facing a luenga. I'm a tall sinna fole pala. I find me uma malale fia. Set the fast solo. Tami lo si uma fofao. Leo na ngauya. Talo fai male sana tao. O unei talo talonga I fight to talo no so atao. I say yo no I na bingi na fanao. Oh tomana tu. Penasilia na omalu. Fai sama longa. Ala mai bilia kitu. Ele na mosta longa. Solo il passe la mai sale longa. Le fallo mai. Le aso manatu. Fai mai safika. Fai mai le tsupaia. Le suna ye faia. Eta tutte only ma fia ya. Hold up. Toi fatalo fantu sa moe lang sila fonga de manga ole afi io. Ole si formato go fior sunga ya vani to loa ma de pesele na fai pule fa malo io o lo tofi ole to o male fu io o ko fa nga e di ko fio fai pule ko male fu di ni kai meri pe o tele lo foi na fa nga ya le antoma le tupe o yo le malo le sai fu manuia malo le lava si malo le tauatai malo foi le fa to ile ne ya so man tango fie matango fiere ne yaso file mu mato ele maruru kele mako New Zealand ia ne yaso ia ai ele tringa mautu o mau pelang o le va na fa fo lau I lau fa sausonga Samoa ia ile nei vai ngolaso ia ambese foi o lau ta seunga malau fa tama aswali inga le nei vai ngole o le fiafi ambese foi ne yaso ato mato New Zealand le ua fa sifo le lai lo na tau fiafi wa amatafoi ona fa malu mai le pungisa ya wa matafoi ona sau fa ngale malu ru mansan ya fiafi ya ai olo o la wa lunga pe le alofa tai tamalo tato tapa ausili le langi mo fa yaila ona tai mai lo soifua la u le ya me se foi olo ne yola vai ya un fa ona tanto to e feta pai lunga o penga o fa mtalanga pe au ngalu le ia ele talito nunga o le ia vatuli mava fanta lo tanto vano nofo ia e pe o le tala ia sao luanga I le moto le mani to I va pipi ia walo so fu la le lei sau foi le vana tiu tau mai le vana tau le la vai ma maulang o le vana fa wa fo la o fe la foi
sa fita lo lo ia lo tanto tunu ia me se foi o le fai un o le vaiaso na te nei nisi o falanga mai o nisi o talonga ia o lava jiute o vahenga sa e fita itunga ia malo afua ai la o mau ile anga le lei fa so o tanto tapa au sili ile lang awa o le o mo fa na tanto to e feo fo tai ia e ala i mafutanga i fa sala longa fa benei ia i pu e o manu ai le o pu e o mala ia ile langi e mama foi ai le o le taampe o papa manantu o to pa ia le popo o to pa le solo ia o Samoa le ai vivia o talangata pe la walunga se fa matalanga e le mafaya ona lilo e tele lanu o Samoa le ngo le atu no tofi o lo tanto tofi mai le tua ia ai o manantu foi ia ta oto tawama foi e pe o le talai tau toi e panga ti o le tau ti anga e pe o le tala i fa sa le anga ia wa ia fo ilona te tonunga le yaso ia o le ua i fo le tua mafana filifili malai le lofa maleanga le leo lo tanto tapa au sili i le langi le o mfaiona e toi sila mai ia e ua utile o ia tu o fo linga la le lei ia o lau ko mengi malau omi malau fasoa ia wala vale fai mo tala i malo i le yaso e pe yo le male lenga le mali toa ya le mali lenga fo le tu manu ai no tau ma vai le tai sama fa mai tala le mali toa ina o sa unu le anto foi e tu mua e me se foi o sa mo sifo fa mai ya ai o tele ya lu te mana o tu manu o le o tau nu le tala le le yo lo ma lo le o le ao na tali ilangi o te mana o foi e ao ai moto salaia fa mai le sa unu anga le tu manu sa ula ia ina ai au mai lo fa no ngai fai mo tala i malo e le tele ne fiafi ia sa malu peau fe ia ele ilanga langa ni peau lolongo ele ilanga langa fo ni peau vale ia awa fo ia le fai un le tau le vai aso nei ia ilau foti minu ula ile tua e tu sai fo o le sauninga tunalo te la zona nafi sa pati ni so sauninga te tele ia mahalo ai le tua o ia o le tua o malo o le tua o le falofaninga o le tua o me fou o le tua fo o le fafouina ia o ke lor nga wa e ala wa malo silo tino ia fisili no le mafou ma fo ise hango ko e tu vai le ne yaso ona le lofa maleanga le le yo no tanto tapa usili le langi ia fe o yo le tala le lei tolo manto pulo le to faiva lo fia au ele ma fai ha ona manto sala ese le anga o momonga fa lupe ele no mati o lantou te talo i le tua, ma lantou whaanonga manu i le tua. E a fuai o na e manu whaivaro tantou watunu o Samoa. Ia o le ala fo i lea lai po whea i oe. E whaasa pasui tu lou le tūlanga o le whewa inga i le soifuanga nei ma winga maanga le au Samoa e whai. E ia le alofa ta itama ma le alofa tau muli o lo tantou tapa au le langi. Ma fua i sea. Le ana o lo na tunu ua umana ofo i le tua. Whaavae i le tua Samoa. Ai kukua i la kama ia i le vao le langi malalo langi. Whioi o le tala le lei. Lantou te whaahutu le tangi a Samoa. Ina ia awane i tātou toi whanu. Ma awane i tātou toi nofo le polonga e peona tātou iai momoa. Ia, whaavitai te talo, whaavitai ana pongi. Ta maa matina mātunua, tō asina sina, whaavitai la tō tapua inga mau. O tō whaia whaiva o le whebo. Ia whaiva fo yo nisi o tua sina wa whailangi lo lantou wholonga ona o le asa o mnuia o lo tātou utunu. Ma lo le po le fala, ma hula le siula, ma lo le pati ta oto, ma lo le tabuai, tu ia muri papanga, whaavitai tele. Ia ma langona i tino matangi le lei, ia ono le tūlanga fo la tau tapua inga mau. Whaavitai tele, whataro whatu ASIATA. Ia i tama whanau a Samoa, o lo o tonu o malai o le whiringa afa, e whili ai afa o upu whai, o whai ngā malo, e whai ai tonu, e amana ia, e talosanga ia i le toa tele o ila tau e mo o mier visosoani, ma lo toa, ma lo fo i le whatoa toa ia te autou, wa le ole lea i le tau sa ili ngā malo, ma tau lau mua i Wellingtone, ia e maisi o ma tau whaipule o mawhionga i Minister, ia o ila tau o lo o se ei pora fo i poa ta council, ia ma me se foi o tu malo wa mala foi nga luenga ma fai va fa le malo o lo o to no pi malo ia de o to le to tu no ia ele fa angaro ina foi la to foi o sui o lo tanto tu no o Samoa o lo o fai ma va inga i to no le nei tu no e pe o le fionga le ai komesina o Samoa ila lo ile lo mua
le songa le pali fionga ya lesi Scanlan ia me so le fritua ia ai man no falo le fanga no fo le fionga falo toi ia le konisulo le tanto malo Samoa o lo ia tunu nei malo le no sai malo le fa to le lilo mai malo le tautua a fele o fa malo Hold up. ia ia malo e lima ia tiu te mafai va nga tai le o nga luenga ele nga tore kalesia o fai nga nu ia o le malo so tanto tunu o Samoa o tau ia lungo le tanto pengo ta fai langi wo mapa anga mai le tanto Blue TV TAUTAI ele nei ma ASIATA le tanto programme le so kele o me mana nei o le tanto tala no ai io la fia nei la programme o ofili o le ese singa vai nga special tau tala no ina le nei aso io la tanto tala no ma tanto fa soa ia inai mumunga veve ia o falongo le natula i mai samo ai misi o le soro te ai nei le tai ao ia ma le tulanga o tatia mai ai le fato esenga le sa fa e mo mai nei le tai ao le tulanga o le lape fo yo se tasi o na fa sala lau io le la fa so ma tala no ai la proclame le anga o le lape a fo yo le fo to fine la le ta o swafa ia o se vai inga fo le na o fa sala lau an to la io si vangar ka fa sala lau le so nga lo fa so nga lo ko ia na le ngona le itino ni matangi le tu sai fo ia sala ia vala eu le kau ke koe au lia le o tampena ina mi se fo io nisi o a dato wata ina ia toi fa manino mi se anga o ku ama ku ka ki la va anga yo masa sau no Facebook ia ai mo nai tu a sina se le sosia fo leo se o tamai vai nga mi se o tamai i loa le wai o lo fia o te fa so i tanga tamantu tu ia wala ko ke pole o tapena ina ia le kama ikilipi le ame se foi o le tamai video dia e te sila ia imantulanga pe ha on tato news update ata lo fantu to telo ila tonu tanto ape folinga la ngola fa malo nga lu ka ke o ai memo mo ata lo fantu le matua fa to masanga la sunga fanta tamati le lua ia ma so se faka uma e su mai ia le lo mo tu mo fanta ma maulolo mo to o ma la fo ia me se tausi ia te sisi malo al ma futa mai o mai o ko o koe ka roka foi o ko vi ia nga te lea lau fa malo ia inisi umo tanto wo ma paanga walanga o ka ko programa o TAUTAI o ka programa el tanto ainga TAUTAI o o kaukai io e o kaukai ka ke le fango ka uma walanga e fango ka kwa au e fango ka ka lili ma kuisea ai o TAUTAI o le lava le fatama so ali inga o le tiute o le ngaruenga o lo nga lue puno wa mai uru fa o i te aso mane aso o le TAUTAI mata pala ma lo le fa TAUTAI nga ne yaso la lo pau ete ma lo ma futa mai nga tai lea o mai Lucian no tunu mo to ma futanga ia se o so fo ia anta fo ia Rona Levi ia le ma futa mai merpone o Italia ma lo lava para lo fa tele antu le tina matua se o tina ya li malau ma lo lava mi se o tu ma lava le mo fa ma futa mai dunga proclame pa se fo mai la lo histi io o koe ilangi apu po wa kau mama uma le vangara ina sunga va venga pastori atu ia ma auto uma fitu aseti ma de kalesia lo AOG ngai flex mia Bob nu ula ma de nu ula Bob nu ula ma de ma futanga ia nga tai leo se uso ya kensi mo so i kalo vai wo mai ka miki faleaka atalo vantu ia nga tai leo sa unoa malili faleolo ia po faleolo ma lo ma futa mai ma lo fa to ka ko wo li pokyo la wala ka ko kala ngo ko lo le mbele no fa tuai pisi la wala le temi nei na tu o ia ma lo ia le uso feso lai ia ai me se fo sia na au nanga ma ka ukia electrical limited o yo le o na o tulanga pisi o la tele o la e ka fa umanga fa ko inga mo lir city ia wale mo mai la le o to por ma fa tan nga le so tai ai ka hu fu nga ngai me mari ia ila se ma lo foi fa lo nge uma foi join mai o ma lo man sang ia foi tanto ia ai wo tapa se tai me fa lo ia le tamai tai por to finele e mana ia foi le fa fongo samo ia ai se i fa e mo mai so nga finga ngalo ia tu sai foi ia o le tulanga ile mata upure vesia mai samo ai ka ko me mo man samo e o fa ko mo le ka ko kana ngoi se fa ko fa e me ale ka ko Ruby ayano ma tau ma tanga ta vita ai tu so
Malo le mafuta mai malo le whaantoa toa. Lau niu na sae lua isa ako sini malanga matamali e sele manga i o le ingoa. Lau niu na sae lua isa ako sini malanga matamali malo le mafuta mai malo le whaantoa toa whaatai fo le mafuta mai share, like, love, and tatou programi. Na yaso. Manu Samoa, weekend, kakor Manu Samoa, bagi mai. Se kui foi dunga ka ore fai nga kuai ngan man Samoa le il Blue TV ngang o vai ia na wa sisira mai. Ole talonga le tanto Manu Samoa ma le au malosi mai tonga talonga mua ia esa ili ai fo ile au e fanga sa o ilona masekiwa mautum mausalilo no foanga ile talonga ri pololangi. Yo se vai ngala na ia yo ngola ko fa maria ngai kamakonga ia maria ua sola fo imale marka amungi king ua sola marka amungi king ia palai le ufi palai fo ile mai konga talonga ma tango fi mo ia la fa tele la fa malo ile fionga ia va masa manaia sei lala maposua o le sunga le faya onga e mai se fo yo tanto faya onga lango le fionga ia fa longo tana umanga ia fa pe fo ila ia le sunga mahonui soka ia mai lanto mai le fa ngaloina le pulenga le tanto au tai malanga ia le sunga sua io ma pu na fanua sua hese di romia ia ai mai se fo ila le sunga le sui tai le fionga ia tuala io pen le malu ia ma le lanto pulenga ia ai fa pe fo ila se uso io kamiki pai e leo se uma ia se usa se umano takles io e se pai kaka de se bi fa kanga le mingo arva va ve o limor malo lava le ua tongi o tongi al se ulang tila o fa polo le tua lima fa malo fa yo le faiva ia o tala fo ngante i fale o tau fai pu ea le matila male o feloa io ma fu isa ale want to wait o tai yo ngante i fale mau makila ai male o feloa ia o tau fai pu ea o man tanto o fele ni va ngola le weekend e ala i le whaatau tamaswale inga le tanto Manu Samoa. Malo le toa, malo le ta alosu. Ngo o iai le kalonga lea. Ngai koki sisira mai iai. Le kako sikoa mua amana tua tau whaataritali ia. Ka le afa. O lai ongo Samoa i le korua konga. Aina mua tau ai tonga. Tolu le lea. Ia umalea whaile malolonga. Ia o lai ua ono le tolu. Lua kako usala. Fa mai fasanga mai o kama konga nen ko sisira mai fa mai. Brother, it's over for Samoa. Yeah, over Kulolia. No, it's not going to be over for Samoa. Samoa is going to be over Tonga. No, Samoa is going to be over Tonga. Yeah, le lang sa wala siya ka maingang ko pangpangunga. Mo le lang fa malo. Nga skale afa. Oh, mai ko kung kama yamang tu au tala noi meni ola kapi. Ya o te loe pe amos kanga kai ka u mala mai ke u mele po ka longa per sunga saltier ya usa saltier wi satile loi pamsten nof malo lava ya ko akele ali se va nga ngi fu ako ko inga le voru kan ngo ko la kapi ai ina u tale afa o mai tu tonu le amtanga la falonga lua le levango so fa isa mo escort il kunmang o fa longa ku nga yo tatino ya ayo le winga le upu longo itino matangi le malo la dato sko lima sunga ya rainy ua o le tatu sko momona rainy ua ya ona toe so ole mar sko sunga alamanda mo tunga tasira nei tangata na matua mata alia lana taalo le tatu numero fitu mana tua sunga alamanda mo tunga tasile o tanto to fitu taito fitu sa mo pe taila le filia mai fo ima taalo numero fitu ya man ko numero fitu awala ngo melanga fi wela uri ya so wa on fi we kudi ere kuye la kapi ai oso malancha kama anyways Henry taifu le sitanto wa sunga le fesi malo Henry e foi langa ima kar ko nga manga fa ma ko o le playmaker o le playmaker pe o ia le sila kama ka sila langa van sila luma o so ikua box fakusa no ai kuri sunga Henry taifu e le ngata fo e tolu ia sala na aina ova so le wa ova ai le se apolo so le mai ko ki mai fa fole linga out ia vai lu ko kusar po malo tolo pulo malo Henry io ai fo skamiki ma ko oi falla kai firo tasi ne wingi sa tatu te to fitu ia na suya tulo tonu sunga ya firo malo si tele la na mo elanga ta fo ile o tu langa le attack ia le na ia ma Stacy ili o tanto usikola na ili masaya
O va man tātou wa o tātou sikoa e wha, sui atu loi tonu mresunga Di Angelo leilua. Se fo le mātanga o fia o le taalo lea. O lea kunga wari ia pinga taitai atu le sunga ia lamb. Le sui o le tātou atu nuu le taalo le aua Wellingkongi. Pe o le suinga kunga ka mahaloa ngai kunga. Malang kamang kamai ngoa. Na matua mata ina ile finga o le tātou talonga. Turai mai leo tātou ai, mōna i tamama tina ele i maua se tātou, wha se furuma le lua, ile se furuma le tolu. Wha se furuma le lua, ile se furuma le tolu. O Blacks, maritalonga fiti. Manu malole o Beleki, ai ngā makua, whaailoa ia fiki. Ele koe ai sua vai fiki. Tasili nei talonga manta ina il whaingora vai aso, ioe. Tolo pulo, pulo binangka, wakalevu, ioe. I wish I can speak more Fijian. Pa tolo pulo wa utailoa. Tasile nei wa junu o la walunga i lo lanto mai mo ina mai emisi o tangata nu o no o tune in mai la unanga Blue TV Fiji. O pumonia e mo mwangi usila longa lua fiki. So ni sam pulo binangka ma lo lampa e wina malolo fa antamali. Ma kuwa i fa ka pe ai fo weki fiki. Ya mana tua tasile vai ngai la walunga o pele ki o la ko fo weki. Ele ikele se pikor fa ka mo enga fiki io molo mai a fiki molo mai anga ve ngor ka va vale la wori io ya o yo le malo la mama ele ungo tantu ta longa fa ngor ne va yaso to fine ya tali langi sa malo la fo me tantu Thanksgivings ya malo le sa ne fiafi mori la fa malo tantu moto sa mo pamping singi nga tele o tantu au nanga o company o langolo suar tantu por kalame Pacific isi la o fionga fai malo Ellen Stowers mo tanto au fingerwenga la o fonga fia e vave fatu atuina ia ai lengata ilea o le leif o lanto rate so inga ilea so malea so Pacific isi mo sa tu pe Samoa Seki Works tamai tai por tu sala ya Maria sa pusa en la fo Samoa io afa pe wa ile ko fiango fo ngi le wa ilo ai o yo Samoa le ungo ngi me uma ia ko uror fo wili ko ngore container ai vala au ia Maria awale venga Samoa le tanto Pacific 40 afionga ya falute ia embassy fo ile o nanga ma le talo fo voucher ma lo la vale on sai ma lo le fanto to ia to fine ya mel ma le tanto sepi o i se oriana ia so sto inga alo so sto inga sei ia ai fo ia no fa ka ka ngingo me fa ka ya o wa o mo miel upgrade ia langa kana ngo me di fa a me fa ka wo mo mia le upgrade wa kaunga yesinga me ila kadinga kamakau e wa kaunga yesinga me ila kadinga vali wa kaunga suile lipstick ya o tangata mo te ma te mana doina o le ta sala ya maulina ile tanto se oriana ya wa fo i nisi o la ya mtulanga fo mo fa leina le ngata o ela vai a o tonu lo ainga o la le tanto update manatu o le ase i sila mai ta ko video ya le la fa tu lo tala le au e mo mai mo mai ai e uma ta tu fa so la fa tu fo se vai nga le ngante le ya o se manatu fo vai e tu sa io le tu langa le no tango to fa fa mata pupu e ile sa no nga le fionga ya la uri tu fa maru fo le fionga le tai fon no le fast ya po le a suita tai fo io le vang fa le fast o te fa malu lu atu no le tu langa ile le a fa nga ino lu so fa tu sai fo le nga o le was hava vali ile to tele i Samoa ia ai mai se fu mai ai oe i lau fa ali unga a le o tau mo fai tu inantu se wala fa ngofi sila mai ai amai a ia ona to fai lo se tanto tala o kilipi e lua o le fa tala no nga tonu lava le sa fa tala no ai lungo le programme ya o Samoa ele vitalinga ya tapuala le sa fa tala no nai ia le tai fono ele nga jailea o nisi fo yo lana au va amasan le sa ia fa ile sa no nga le o makua i io wo kare ro por le fa sa mo como fa iso me se upu ya ile upu ma singo u fa longo fo ile le wa o monongi su fe filoi i la fa fonga ia ai mai se fo e fa liunga o le fa la o mono o maia le tu langa le sa fa to ese mai ile to mai tai le sa fe silingia le pa le mia tausi o Samoa le fionga tu la epa le la ese sila mai fai mai o e sa ia ona tatu to fo i mai le ma fa tasi to i mai tau sala mai to fine le wa no mai ia se tatu to tala no ai
e sa fai kala leanga fa mole lungo le tanto pokalami e manai o mai mana yale o mi o sofina ngalo tamari ia ai fa ngale nganga leanga sai lungo le tanto pokalami ia manuia lau sila ia ma e fa lo to lau to fa o tu ai na tangata nei kapua le tupu ai nei le musa sai na fa mai o tu ai na tangata nei kapua le tupu ai nei le musa sai o mele bese ni le tru o le nofo mafafau se mea e te le faia ma la foi upu i lunga o penga whampelanga langa mai role i tu langa atu le tu ona misa le i se nene mo ia leo fai mai nei o le imeri le al saufa pito na ave i tono o saufa ingo fai pure lusu o lona winga ana fai e moni sai ese imeri fape o lona oiro na what the heck le tench a men me fa ale a men me fa ele ese imeri ele fape fo se sau noa a tai mo le fiona tamai tai pali ia almena leo mato mai tau pito lai o wa fau matala ta falenga le wa ya na wa si fiele un o tangata e faia fa matalanga tau fau o no falenga ai wo manatu se taini ta pola ya ona mai leo la to de malai ta lai ia se ti mo deal malai ya no mai lo la manga sa wa sa male to se fai pona me la fai la uleta ya isi Mola. Isi au mai ala tu. Le pokalame le sa fatino mai o pokalame sa fatino te fono vaenga ole fast ia e fionga fo ia lau. Sa ia la fonga fo ia fa pea. Me mata mai tai se longa mai ave on malai tia fa ia ona. Awa ia tuile vane fa fonga mai malo le tinu. Se longa awa ia tu ia le amanga. Ia pe folinga mai le lifa lona lana saunonga i tama i fo ia langolangoa vaenga fa upu fai le HRPP lau fio Ai pe al programa le hostel tamale o tapuala le fo host mai le fakasa tili al programa le host ia ai fa salo mai le page lau wa tele le ia manatu yo falia mai le mafufau male le koe oni la fonga fa pe fai ese sudeta o se vaenga tu le mai te ile tu pero no mai fa pe te mata yo le tu o mai i te fau ai kia ko e mori e fai la wanga ia sa fa pe mo me se ponga te tu le mai ese tu langa o su te tai o fast ale vaenga a se vaenga fa upu fai ale fapo tua le tua utas sa manatu e tele mai mi na fonga makanga fa pendi ele kalfia ngai ma anga fa kerusia ia lena ua e faafofoga o le vaega momolea na ua e faafofoga mai tu e lua o ka mafai foi le ua e faafofoga i le saunoaga sao ua alaga o laaulia lena saunoa fua mai e oe le ua e faafofoga foʻi i le faafasili le gafai ia pe kai o gakasi ma le saunoaga le gafai le fo ua e faafofoga i le tali se taimi au iliili ae faafofoga la i le vaega lea na sauna i le taeao ai tau tele yo ya ili le fua tau no mai to ai tau no la u malo ne aso ai usila fa fonga sa mo le la do wa tu la le so on ngol manga le u ta u manino ia mata u tino le solo le ta ia al kamai ka ele ai e ke le ya le fa le ko usa ai fa fonga
Mamalama tuna malola tino e se intention o te tano e tango e fai se whaaleanga se si ia me se fo ipe whaaleanga le whionga ia la uli o le na whaia le whamtalanga le wa vesi ai o le o te mana tua le mapor kalame le nama te tausi o le atunu o le o te mana tua mato atu lo tonu ia o te lo lava wa o le whainga masani e vuile sini mai ia tau atu le mta upu e tau na anga iai ia se whaatal noanga ben masani ai ia o le lau o te mana tua le lei ia na foi sa tau na au mai lunga o le lau whaamatala le lei atu le mena tupu o le o te mana tua le lei ai i le aso le na anga ia tu lo sa wha ilalo ia matala nolo ia mai o mta upu ia o tangolo ave ia mata upu nga ia le saunoanga foi mat pokalame na aso ia ona sauno mai la ia le o fape mere saunoanga tai tausi o leo te fie loa le saonga de fa matalanga le na fai la uli a fie te mai ta ia le wa mata ona to sa umai tolo ma fa le ile aso le na te pole le pokalame le e la sui fo o le sa vali wala sa ia la vai tonuna me e de pokalame le na le pokalame na fai le au sa mo i lunga o le Facebook po le tu laua ala auli la tala no mai ai o la fa pe e avatu mai tai o ile malai ta lai ia na kire ia yo moli ia ona bala aule o au manga le ala tau on sai me le lua se i le fa matala tu wa o le sa wa to ai lo ma fa le mentu mai lo la ia le o tai si mai ia fa saula sau fesili anga ilm ta upulna le lan fa ia lo la fesili o la fesili la na fai la wa fionga ile afa pele o upusa o ia ai ainga ile ofsili le afa pe la wa fionga em fai una mai so fina ngalo e winga ile saunoanga le ala auli vai ane le fa fonga malo la tino e fa pe mai e ave uma ia tamai tai ile malai tia fau ia ona awa ia toile ole au manga o te lo ole afia ole tauso tanga na ola ofsidi ai ia ona tali mai lo ole tai tausi ia lela sa wa to ai lo ia ola una ia fa mana anga tule ile mena tupu tu so le process le o te famtala tu le lua ine me tonu len tu ma mena tupu ia le na Samoa ioi wo mana tu se i vai lupe i ai dato tomu fai awili ili o manu ia ile le vainga ile le so ngor kilipi e uma ona na e fa wa ile fa tu senga ioi ai wo mana o e dato fa so i le vainga le ona to fa wa wela ia o tau talanga le ai le iola le o le wasi sila mai au te fia e fa ai lo ato le mate fa tasi fo ima se tansi o tausala o wailonga fo e titi lau sila mai i le tulanga i tausanga ma le tino ia ai ma eu fo i le tulanga fo i o lana tautua e me se fo i ona sau ia i tulanga o fa ai lo no lo tanto tunu o Samoa le nganto ni usila nei ia o Samoa ia o sta mai tai fai pisingisi fo i ia o lo onga lue fo i tulanga o le fa aru i luma o le leio tupulanga tala vouma ma fata sia tu male sunga anto wa tama sa i lau Flora ioi ia po le fo isa ave ma Miss United Continent New Zealand oko kai ke ring i nga ia ai fata no fantu ia te oile to fini ma lo le fa va no mi fo lo taimi i lunga tapo krama talo fasia ma lo sai fo maua talo fa viewers ia e mai lo waso eta te litara no wa o levo uma fo ina everyone through ma se mai fo isa mo kunga afa tu sai o le ile site le fa tama itai i lau lava taking ai oi o le sau noanga la auli le sa fai ai e mai lo waso ma lo wanga me ngaluenga
Yes. I've had a good day, long but very positive. Yeah. Yeah, lelei. Ole matala utala whapea. Me se whafonga Samoa. Ole vaenga o no foma o whaanonoa. O te taustino tu lava la utana leo. Tua ila ngona lo whaanonoa. Ole fo ufu maua le taimi antua ki ruke whaanongolongo i le saunga la auli. Ka pe ki kua koe whaanongolongo. Koe ki kua koe whaanongolongo. O te mana, ia o maua tonu ale a ano i tua o patatua o lana saunoanga. Ui la o lea, la le kele la sau tatai tele o lea ua manino leanga o lea lava le toe sesi mahenga i toe whaalau tele. O lea ua tautino le solo a le tamaloa i tu sai foi o le tua fine whaasara lau. O rula sua. Ke loi whaasara lau a rula sua lau kere ki a lau kia aonga. O lo pumoni alea. Tasi foi le nei o journalist po le whaitala fou. Sa vaai sa mawalunga ia la ia foi tiro ia o kakau mo fai mai foi kai o ka mai Neemia. Ai mua o la faafetainga i le tofine po le tamaita ia rula sua. Ua mafai ona sau ma faapea mai. Walanga mo fako ese ia pe ke ropo taunga fatu ese po le faamaninonga. O le asau take. Now, you heard what Lauli said, all right? In terms of, and who was he referring to when he was talking about these people? Who was he referring to? Was he referring to a specific group of females? Or was he referring to a general females as a whole of Samoa? Or was he referring into a specific content or some sort of fake pages and stuff like that? Later no mai. Ola so take it winga ilo fafonga yai. Wow. I'm speechless. Yeah, mai lo ia tali tanunga. So personal opinion. Regardless who it was referred to, I strongly and I firmly believe that what was said to whoever was meant to be said to. I would say that our government is moving forward. There is a saying, "Whapwhamei ele upu kako Samoa e sui whainga ai tu mau whawai." With that being said, like things will change, but the foundation will always be there. So regardless what was said, referred to who, I believe that everyone has the right. I strongly support human rights and female rights. And yeah. Okay, and so from listening to that, I really like that. I really like your because, and I don't want this interview to be a one-sided. Yeah. Because I would love to seek from your own personal anti o lena e run through ai ai am te yelta por kalamem tulang pena ai tulanga olau when you were listening to what Lauli was saying, quoting from whoever was talking, however I don't want, well, I can say trash because ele fatu esenga ale tofine ya rula supa. She specifically said, and I quote, ina ofisili yai amiseni, nga e whaalongolongo ile whaatala noan, nga e whaalongolongo yai, e whamaile tali a rula, o le upomonia, o ke le I whaalongolongo yai. Ai mume, o ke le I whaalongolongo yai. Ona continue le ole saunoanga ale tofine a rula supa. And then this is what disappoints me. Famalulu al to tele langa ono mana ono tape no te mana o te tala no ileanga o le matou pitola au lea fa atusitala. Ole ale taia fo inisio tusitala ma ilanto fo ia leva mai o ai fast o ai HRPP o ai e tautua. Ai ina ofisili ia le fionga ia le lua ameseni. Rula na e fa longo penga e maka i le saunoanga lea. Famili tali le ai.
Whawhaingo mai lea ke te whanonga ai. And then she mentioned the other side whamai. Ai, se I vanga ngai, lungai fake pages. Yeah. Se I vanga ngai, lungai fake pages. O ngā makua I au ilia le leile whaatanoanga lea. And to the best of my ability as a whaasaralau as well. O au se tangata o ke fia ke fasili. O ke fia foi, o au foi se tangata. E le tui nāmane la ina, e le tui tau whailoa inga. Ngā makua I kele foi e kau inga au e tu sai foi o nisi o vaenga sa uia I muamua. Ia ai pika. I have my reason, I have my fact. I like what Leilua Amesene was saying. O lea la ua e tā ua. E kele I kāpenga. Longo winga. O le fesili, leanga ka mua ai fesili. Ale to fine I a rula sua. E le I la vea I kāpenganga. E le I la vea I kāpenganga. So back to il mafu angale ungu mankua. Ole aunga le ua confuse sa o renga ngor ka miki ma ko sa va. Ua confusion fa so a ko ile mea. Ole upu le ua confuse ai. Ole faa winga ina. Ole saunoanga ala auli. Ole pomonia la utalo tele fa pe o te fa ya tu a mea o tu le fast po tu I le choppy people tu ya la auli. Ai mai so engal o wi hantanga ta fa sara lau o fo makai. Ai ne fa fonga sa mo. O le matai sa mo. E ia idanga ngana fa launga. E le au ia ile ale ko akele o fa ilonga o kuskala. Le la o fa sawa. Jo lo fo ile o te fa pe o mentioninga fo se ngo ai fa tu sei. Ala nga fa o te tan no effect. Na admit al to fine ya rula. E fa le lang fa sa mo. Ia mana tua. Me fo ila lea. E o le fa ngor fa tan no fa sa mo. Ai me se pe afa karangoa ia. Ele fa iru ni fa ilunga ma tulanga o ai wa telefone ngal me fa ile fa mai aru ka fa ilunga ia o le mai la le mo wa fa ilunga. To fo ila ile tanto fa tan no. O le sa no ngala uli. Fa mai langa sa no. O su e ku kanga kai e fa ia kala fo I email ia le fionga ile sa fa piku. E su e ku nga. Mo meo fake pages. Mo ta mama tina matua. O le fa sa mo inga o mengi o fake pages. Mo meo Facebook page aiku. Le wo fa sa mo asa, you know. O le sa fa sa mo fake page. Langa o fa. Wa langa pau ai fisili ya so le kiki. Ona me ke fefe. O le iku. Le iku. O le povi. Ia rai fe o lo povi ku lo langa ke lo povi. You can see the povi. Afa mai oi ke fefe. O le iku. Fea. Le me se mea. O le winga la le na o la utala. Ko fa. O le fa winga o le fa sa no ngala auli. He was referring to the fake page. Yeah. Wo tam fai au ili. O no le to atele o ilanto o manto. Manto ngaluenga. Pe ona sa no le fionga le lua ameseni. Manto te tutua ele sa o fa ale tu stala. Upon fact. O le mafu angala fo o tala no mo fa so atu fa peni. Ona o le u admit. O le u fa la tele mai. Ia le fa to esenga fo ima fa mo longa la fionga ya rula sua. O va ingala ia le ke vadi vadia ko ya ukafa. Fa mai le sa no anga la fionga I le tai fono le alvanga fa fire fast. Ala audi. E o mai le kaimi. E ro wingo nga fa punga mo ilanto le e fa ale mangingo e fa ko fa la inga fa kula fa le fa la unga. Uma le mau vevesi le ngai fai. Ai tu la I mai le malo le fast. O le winga nga fa winga nga. Now o kilo fa ku a me malo e kura I me fast pe tu la ai pai mala fai. I am purely trying to ila fa ale liunga. O le sa unuanga langa fai. Ma vai umangai mu nga fa lo. Ai mangingo le mako le vai. Ma tu la I mai fa le fa nga malo le fast. O nga au mai umana ia lea o fake pages. Matangata lau laiku alai loa la uri kanga kaia. E ala ia la tau lava su enga. E le ongi su enga mai leo. E le ongi su enga FBI mai fea. Ala watari tonu manga koe e asare fai vai le asare masaru. O le winga la ala u fai ngoa mai wo mention mai onga o wa ta ua le fionga ele sunga la ule maleto. Wa ia ta ua le teine
Samoa. Which is the Facebook page. There you go. The There fake you go. Facebook page or the group. Le Yeah. nā tōnua. Yeah. Le ngai e te tauna tātou whai tete ai tūranga o vaenga ni. O lai referral. Ia au whare tusi tala whakaika. I so vai vainga. Wau kere au kele kusi ole au wakamamai e. Ai ole lai referral. I le fake page. Now, Tene Samoa is just a name of the page. Yeah. E leo whaapea mai ia le saungoanga mangingo ia. Ranga lai Samoa e rei whaasia mangia pe whaaperekangia. Ona a mai lea o i lātou. Yeah. O le upu i lātou. O le Too upu many. whaasino. Yeah. Whaasino lautele. Ia lea lau o whaia koe marilo i longa ngana. Ona au maia lea o i lātou. O le upu whaasino. Yeah. Not women's. Yes. It wasn't referred to o lai women's refer or ladies. Awa e mwhainga o whaiatu. E lafi mere kama i kua le melea. You know. Yeah. E mwhainga o kango whai se page Sabrina. Ngala e se mea ngara. Olo utau mwhainga ia manino malama. I lo ulava tari tonunga wha le tangata Samoa. E maa ngafa i wingo upu. Yeah. O le winga i o le tala, o na amailo i lantou, I was once a victim of fake pages. Le whafunga le tunu. Le whaila wa ukaukala ma loo wha maoni, ma loo nganga, le hanga heo fwoi ake au. You know, tulou la auri, tulou ia tula ipa, tulou uma i lantou, ese loo wha noa i ngei meo fake pages. Le ala ua kapamu mai a mea lau fake page. Le ala become real. Yeah. Lela become real. O lela tau nuu i. I ele valo anga se tasi fo i o. O toi utaia. Po o toi utaia o le tātou wanga nuu wha Samoa. Ua wha ilangila na fo launga le fionga. I le la au na fausia. Dr. ai ono whanafi le tangaloa. Na ia whaia wha atau whara inga le whapea. O lou whaia so oa o se mea le moni. E ono a vea ma mea moni i le lalo vawa. Lea ua lela amakang whakaungu mai in mera. Slowly coming to life. And it's Le ngā kongua, the more you keep on making things up, it can become real. I nei tangata ai mai sia ila kaule su e kele. Kamala le va vele me o kam. Ia la le fai mai la le fai mai loka ia sko ingo ka upai mala fai. Oh, really? Ai sa unga le sos o loo wha anō noanga. Ia ai whaftai pēno whaantu whafonga whoto whene a rula sua. E le ai mase tūlanga ian te aua mesor programe o tamu whai. Ai ua mafua ona o tūlanga fo i lou. Ia i o le maa rosi am whaiona e saunoa manino ai. Ia ma admit, ma tau tinu. Ua se. O le soi whanga ngi. E le se mea siri ngai ronanga o kalanga ar kuspa ia. Pa wara kanga kai fia va ia ile tua. Ngā kanga kai wha ama walalo ma le loto wa ti ngā. Ua ngā keke ila upu. Se asea ma uang kuskala mwhaingo mai. Ai ona o le tūlanga ua ele se kama iniu se le Samoa. No, it isn't. Ale wa soro keke e ko, ale wa soro keke e ingis. Now, put yourself into, you know, and I know I don't want to really put you in that kind of shoes. But because you're a female, put yourself, picture yourself in making such a mistake. You know, what's your observations of rulers' apologies? You know, from your own personal opinion. Yeah. What do you think? Is it really enough of what she said? Just to calm and restore the heartbroken, The trust and the reality. And you know of what affect ye o le wa fa sau solo ele ngata na afia le na afia sunga tai fono a afia sianga fa ngau a afia a inga o ka ngaka uma ina tou e kongeki o ka se afianga. What's your personal take on it? Well, as a female and as my own personal opinion,
I would so apologize. Like that would be the first thing I would do. Yeah. I would definitely apologize in regards of what was done, what was said, whether it's referred to a particular or a specific person, whether it was dominated on a particular person, group, like females or women's and stuff. But I would also be very saddened to like do such thing and like go to the length to hurt someone. Yeah, but I would never do that. Malo, whawtai te ole tō whine. You know, o te loe te tāmata mai lo soifua, te lai titi talavou. Ai whawtai fo i lo whinangalo manino, moro whinangalo malama lama. Ai, o le tūlanga lea, o le whaporenga na se te uma o se aku atu nalunga, o se whanonoanga le nasa iai. Leanga o le whanonoanga, e pei e fōringa mai e iai e maua isi kusikala le saolotonga. Yeah. E ka whiri sau ngoa ai masonga kalafo le whainga o whamatalanga. Yeah. Ai no tia le saolotonga o isi tu stala. O le lau o tala noa uia whaare tu stala, whaare tangata whaasala lau. O lou popo lenga le nā lai ai. E ale wo o le i whamasingunga, o lea ua matua i sāti a whai unga le whamasingunga, ona o le tūlanga whapenei. Le fo i lau a sau le au kusikala. O le whainga o le whaafesili na matua i langona i lo o le whainga o le whaafesili. E ki moli, a watu le malai ta lai lai. Tulou le ngana la whaonganga langa o lea, e umato e whaagua ua tuli tātou au te lo le already. E umato e whaagua ua tuli tātou apologies lea le ia pole ale sunga ale toita ia rula sua. Ai o le tūlanga lea o te fia tau ia ima ma pipi ia ma o le whainga o le whaupunga. Tasi fo i lea mea ia whai tete le au whaasala lau. Le anga o le lau tala noa antui la operation o au whanongolonga masani no whanongolonga o le whaitala noanga lea ma le tausi. E masangi o whanongolonga ai. E ia le whanonoanga whaale, ele kere whako o tūlanga whapei whainga pāki. Ai o lo whanonoanga. O le whainga o whesili. You know? Whaupunga. Yes. Yeah. O lena sau noa le whionga ia le lua amiseni. E ka kaunga makua kua i le ai langa ngō whanolongo. Ia oka se whainga le nei tūlanga. Ele i ka penga le tua whawhine. Ele o se whahenga au kua wha i le whesau. Ele i la vea maka upu lea. Ia na tā penanga o whesili. Yeah. Ia ai maua i malesi whahenga. O le si fwoi kūrea le ua whanono. Whamai. Ia inga uaru wantu. Whesili mai ia tuila epa. O ala ia umaka upuringa yasu. Ia, mahasangi nganga mātou foi. Pei foi a asau si tangata, ia mwhaionga e kangoe e whai le rua whaatara noanga whaata i tai foi lele ma whai loa whesili na ia maua foi ni whina ngalo mani manatu. A le sauro ma ia marikala. O le mele a leina o peu te ata. Whaare tangata whaasala lau. E whamaile whainga o le sau noanga ale tōwhini. Ia, ngā whesili mai rau kui laipa. Mai sau whesili au inga i le mea lea ua whaasana laungi e la auli e le taitai o le tūlo le. Ia, o lena tali atu. Ai whamai ai oso mai loa marisi ka ngaka. Ia, o lena tā ua mea re sāwari. O le nguspepa re sāwari, o le nguspepa le mālo. Ia, po i la tofu le whaasana lauina. Ia, ai, o lau whawhesili lo uma whau. Ia, la fa fe ngo fa le oina ya le la upa uya ya le mafol le upa uya ya ke ya ona o le hia sei le news le nga uma. You know, it's just like me ngo sau ke sa fer por kalama. Ai also mai au ka fa ile tu lo ya lang ke I trust you. Ai also mai fa kai e fa pe mai ko rua nei tamati e o mali liu ile nga so ar ka val. O usau lola, you know, there is nothing wrong i so salanga fa penga pa singo news. A o le mea se inga ke le ua kula i mai. Le ai ma se koe va ayo se kai mi se koe fa mau salima fa mau ku. Makingoa. Fa mau tinoa. A lenga admit, o le social lenga a apa iro. Fake page. Yeah. A apa i le fake page. Now, o te tau manino tua lo wha anonoanga. A whai fo i o lau whai news,
o e le ke fai news le la va tu le tu ala lo ma ko la iki na ne fa ufa penga le la va kur ma ko ala lo ma ko e fai news la iki wa ko kala nga le fai ma fa ma yo ma ko la no party ya le la aventura fa te le fa tu nga ma to la no party ya ile au sam party tau tuanga awa ka ki oi fake page mai tato news o pomonia awale awa mai fake page la nga mafuanga le wa tu la me fa pe sei ku fo ala le o le unga la le o ku ainga tangata e le mafai ona tango e ta fi o fi le fai ngor fake news o tele o futa o se ngoses o le akale le na tu la mai le tao e la fia nei sei mfayang fa emo le sila fia le to tele ia nga wa si sila mai ia o le au vanga la ia leng savari o le mela le nga fa nga mai le ko inga fai news la le e to inga fa le tonu le ia ele sia ka manga ia nga pu ko lunga mo we da fa ia nga wa si sila mai o te fa fitai wa te loa ai o le te milena na sau le tai au le fato isenga le to finea rula ia ai fa ko asava vali ile au sava vali ile udi ia morila langa fa tai wa fa pe o ele nga sa ungi o fa vali ai fa longo mai loa ua fa to ese atu ia le na fuai langa o tele io ina le tala le na sa no ile le to fine fa pe o le sa no nga la audi le wa ma fuai nga vesi no ia we is my personal take o le fisili con wale nga fisili ia to fine o le fisili nga mafu nga ves yeah am I right it's the way she asked the question the interpretation of the question absolutely yeah there you go langa le na faila na saunoanga e te mina tali ia ameseni na faila na saunoanga fa pia ia fa tai mo wala no te fa mani no ai fo ile tu langa le o songa kau ai yeah le o songa kau ai ia e ala mo upo lo te quoting atu upo le wasong kau ai fo ia ma wale le msa moi ia onor sa noanga le songa i ala auli le wa vivesi ai fa pia pe o te le ngasu pe the keyword is interpretation wording yeah ai o te mema nino te fia mana o ina ia fa manino ilunga o la wi programa I faturo I am not o te le o tu watu mo le sunga le tai fono ai o te tu mo le media le avesa o upu yeah does that make sense o le o te tu la ia uia mo le survival o tanto nei o le au fai telefon ia awa o le upu mungia o le fisili le ngafai o le fisili kongwanga i le sese o le fa upunga ia alanga o mafuanga sese le fisili o nga o sese le source nga mai ua mafuanga se le so singa mai ile o so mai ile si au vaenga le o savat o ke o fo po ingi kanga kai savat ia e para fera le menga le sa uri kanga ko savat ia sa fa melang fisiti le ala wa afia fua ma ke le ka o ingo skengi o rula you know ia ala ia kanga kala la fio savat ia o le sa ula kanga ko savat sa fa le o le fisiti ale wa afia ai fua ia masanti ia ma ave le fua ia ile au nanga anto al TV freeway kasi le TV e se ro fio ki mama ka ia one of the best is it ofia fia ki o ka mo van io an to funga io au le fo io le fa sala la o ke mo pe ma pe bola me ko le va no lo ka me fa kalango ia na tolo pulo fo ile o nanga mi se le tele o nisio a wo o lo lanto nga lue e fo termino o lo tu sa mo wa no ia o te yai falanga mea i vaenga le maro FM ia mai lanto usamo ambe se fosse uso ese yuli ele leila la uso tanga ile nga ruenga me tulang fa pena ia ai uyolea ia onga ole ko mangingo America ko uso se mai fake page you know it just doesn't feel it stays good yeah anyone could be behind it it could be a 5-year-old it could an old man. It could be an old man. An elderly person. It could be a youth. Yeah. It could be anyone. Yeah, lena o le toinga tu langalana. Yeah, le ala wa vaila ka ko ile e te to. Le jiwa ile kala kusi. Ka fa yam ka ka ngo fa kusi pa yo ke ro ke ko ro ku. O ke ro. Ai le jiwa fa mai. Ai se me ile le on leo lo fa ba. Yes. Wa ya.
Ai ia se me lenga leo le lo fai. O te ata wala ngai a fa fasili to fine ya runa su ke minga fasili fo ita no la uta no to le vanga a fasili ngai ile fasili i taimo fa tan no fasili lau fionga le li palmia lau fionga le li palmia ia ala e manino le manto o le fa sala lau ele ai se me ka o se nga o le tai tausi ia pe fa nga fo le palmia kaus wala nga ele palmia kausi ele palmia filifilia Yeah. a faila ka ke kango ave e si ile si ai fa sa vali les ia o ilo ai fo nga o le ka ke kui e vai o les ia lo binga no fa tu fa pena ia ale la na fa tala no mel taun lela e o mangingo mai ia o le kai kausi ia ai o tulanga yo tu patatua ia o na ti lona wa ia o le pulenga ma tulanga fa pena ai la so fo kwanga muri mai so fo kwanga ka ori kaska pesi la so fo twanga muri e fia ave ile ila ntowi ai so ima ko la fa sala la mai la so fo kwanga va ma ko ile va nga le ai ke nga rely mai so se fake page ia me se fo ila tu fake page o iso fake page Wanga ni. e mai so I guess if there is an encouragement for people, for those like Lato, for everyone and for those listening, our viewers, leave the investigation to those who can actually investigate. You know, we should all be united. There is let's bound that together and come back to that, because at the end of the day, that was the saying. And you know, like Samoa's been through so much. Samoa's been through several loads of things. There's a mob movement, all of that. We should all just reunite again and just come together again and just think about all the sacrifices that our ancestors have done. Like all the sacrifices our ancestors had to go through, the thing that they had to pave the way for us to be here today, how they navigated through oceans just so that Samoa can have a saying. Like, you know, we're not independent for no reason. We're independent because we're independent people, and Samoa can look after itself. Samoan people can look after themselves. So if anything, let's reunite together and just, like, you know, form a government that would help Samoa move forward. Like, not everything stays the same. Like, you know, like, things will change over the years, over the generations and upcoming generations coming, like, in the next 10 years. But if we start building this government now, our future generations won't have to suffer, won't have to struggle. Like, you know, it comes down to us today. If we set the boundaries and the foundation today, like our ancestors did, our next generations don't have to struggle and suffer. Wow, that's good. You deserve a round of applause. To fine por sunga to a tamasai lau. Io e saua yo suafa. Lo to a ia ai nga samali to ala ngai lua ia sa o ai nga samali. Io o fa langi ngor to a sa o nga lua. Ai nga ia ai o le fionga tamasai lau. O sa to mai ta ile to si va tele wan le fionga aftas. Il foi mono. Ia tu lo salani mo fisula tu ani pito va ainga ia ai mo moli lenga fa tai tele ia tu ole tu fini ia sala ia vala o pu fa sa mo ia te tele a pesenga ai matua ile o fa uma tu ile o va ainga le ona por kalame on tatu ole feska ko siva ma feska ko ipu kofi to foi mele fa uma ai o le o manta mio sa mo mata no foi pe o le tala ni monta o le tuia ana ia ua mata sasangi ma ulu fisanga ia e pe o le tala i le fono fa ana fanua tulanga fo yo lo luka ai ia fa va ai fiso wa ina i lungo bea o le masa ia sa mo na upu fai paula manto tu alalo ia a fai fo ia o le a vatu le tu alalo ele tawala i lungo fa sala lunga ai tawala antu o se tangata sa momoni lava e mama ele tava i ona fulu
ia sala ia vala la tau faafoga vaatele o tou finagalo e o loo taʻiulu le faiga malo vaatele o tou finagalo ia se lape foʻi o le au faasalalau e le ganatai lea o se ha foʻi se taimi ia e vatuainia matou talafou o li o tootoga ia ua avea foʻi le naunau leia ia ua lē tai le liu silasila i le upega ia malia fenua ma vai malui o tou finagalo faafetaitele la mo lea faafetai le fioga ia le ilua amisene faafetai foʻi le tulaga o le tofā loloto i lau fioga ia a faapea o ia laga e faigatā e fio le leilua ma le toʻalima ona alo la le toa masa la le toa malo le mali toa tasi lea toʻotoʻo e faitau i ai toʻotoʻo le usoga pule i salafai tasi lenei toʻotoʻo matua ia ua atu i lagi manamu lou ulu faafetai le tuʻutuʻu loloto faafetai foʻi le tofā ua e ia ua mafai ona tatou apoapo leaga o laʻu foʻi pito laau o ke lē masagi ia rulasuʻa to be honest ou te leaiga foʻi ai ae ua avea nei tulaga o faasalalauga ia ua mafai ai ona fesootaʻi i tulaga foʻi e o tiute ma matafai oi ia toe afua le tae aufou toe faauau ma amata timata le upega e o upu e masani ai fai foʻi ua faaletonu uta ia e le talitunuga ia ua neʻi faaletonu tai ia o lea e tutū lava foʻi e lagolago i o tatou faia ia le mea e saʻo ma tausi ai le fealofani tulaga ia lenā o loʻu uagaga ma loʻu loto ua foʻi ni o tatou amo le isi ae afisi le isi aua nei galo o nei nofoa ma nei tulaga uma e gaʻo fesuisui aʻi o kagaka e gogofo ai kaʻikaʻi o le UTPP kaʻikaʻi o le fast e na ona e ile taimi e fesuisui aʻi ai e ile taimi e liaʻina ai foʻi pe o tala le tusi paia e liaʻina isi laau ae toe faafouina mai i totoga o isi laau fou aua lana i galo iā tatou e mavae a fesuisuiaʻiga o kaʻikaʻiga ae tumau a tatou auā le logologo pui aliʻina logologo pui aliʻina o le faafofogaaga auā iai laʻu kalemafega ofa iaku o tatou e tausia le falafaga upu mogi tasi lea vaega ua ou iloa e aʻu ia mai loʻu faatauvaa ia isi kamaʻikaimi ua ou iai luga o nei faasalalauga ua ou iloa ai e tasi lea tiute o le faasalalau ma fale faasalalau o le koʻokoʻo o le fealafaga o le tausiaina o le filemu ia ua le mea la lea ia ua avaʻi o lea lau asolo kekee ua laga mafaiga kaumalo ona o tulaga i e tatou news ma me faapena ia le mea lea ia salaia ia vala faapaʻi foʻi vai malui puʻega i le finagalo le suga le laʻauli o le malietoa ia maisi foʻi le taʻitaʻifono ia o le sui taʻitaʻi o le vaega faapufai le fast lau fioga le saʻo faapito fia me ia matua ia ante oe e oe o oe o le tinā e matua i ai ma sulufaga i ai matou o le fanau tolou ia i tutetele o le a foʻi se lamaga ua sala ia ofisa faasalalau ia lago makou i o pepe le matou ofisa faasalalau ia i luga o malae kekele lea e taaalo ai le toʻatele ia ae titia le gamea sa matou tualalo matou te augani ai ma le agaga lonto maualalo ia vaatele i lou finagalo e misi o lenā itu o le patia le faatuatua i le itua sa mo utasi ia o latou uma foʻi ua afia i faigagi me o fake page lausuga tuila epa taʻitaʻi o le vaega faapufai a le HRPP ia vaatele foʻi lou finagalo matou tuutua lalo se ua e masagi i kai faapegei ua e masagi i kai faapegei toititia matua o matou olaga ia matua atu o le soifua o lou soifuaga i totonu o le ogasami i le oporokiki uiga o laʻu tala ia o le vaakele o le maguao i lē sooga maluelue ma sooga i lē sooga mamulu i se mea o se fake page ia o laʻu lea tuʻalalo faaleatalii e mantu foʻi na o te logo tele fa le faasalalau o tele le au faitatalo ua mafai ona mantu o latou tuʻalalo ia ae o sa matou mo tugaafa le aʻuaʻu lea a le tautaiaʻi le ago le auga le o laʻu polokalame ae ia manuia ou faiva ae i manu le aga santapuaʻia e samoa ia o le matou tuʻalalo ia aua neʻi vavemasiʻi i le tofā loloto ua e masagi o gasamigi se o le ua le gamu
tolo te lo fo yo lai tele nisi ati na e la tunu ave ye le famua ma le tofa ia e me se fo yo lo tele na yo tanto fana o popo ngatia sawaina na ila lo vawa no foi tau le anti ko la le manga le mapusanga ma ila to wi na ta pa fo ile sunga le ya tula e pasifina ngalo ile neimea ia na uta umanino mai fo oro ia ina ya tanto wano teine ma lo to mai tait lai ma kwa sawaina ele o i te taula na ave ye le famua ia na ona manto mana tu e orolo pitova lai sawaina na yo tatou to fa fini lai sawaina o tatou fa na teine io to sawaina fa lo to i fale tonu ainga ele o i te tauna seu sila ia na ona manto fa penatu ai manuia lau taitaingo o le tausi io le te pale le taimi le nei o fea ai fitongia ia i fa so yo tua oi awana ingalo e iro tanto watua e le mafai o ngasa o se me le mong o le tua o malo o le tua fo o le Hamilton tato fa mo le tua ia o le matou le o lo pitova ia e tu ina tu no o tanto tana noi pe no foi nga o le soa e a waila o proclamel tu langa le ona ua manunu le tua wo file mantou penga fa sala lau tele o le mantou va si tele ia o le sala o le TV free samo ia o so mantou la pe fo ile me se to tele e se vanga i se fa sala lau alo me muso ile ia la mala ko ia no ventu le ile a fia mantangi la uitala a so vai venga ia ena ona tutua tu rolo pitova ina ile tofa ia la nga fenga ta o le tama le punefu ia fai tau ia te oi to o tu yantu awa awe lua mafati alofa a fai fo titala ngoa ile ngafa ia la ngole usunga le na ia le la fai yantu ia la fonga le ASIATA ia la nga te to ala fana awe lua no le usunga na awe lua ia tau fana mtang fa ele ngafa ia mo le tamo tu fai to anga te muso e tau tala tu ia vaenga ai a fai au sa tala tamor punif sala ile au langa ola kangwel puki asiaka i kwai pa la le wa tu atu ai morolo tu va as fam talanga ia awali tie le tu langa fa pena ia la ufionga sa fa pito ia nga te fo ile la ule le mali to mai la to te ia le fast o to upua ia le faula la ele nga o ngi me o so ifuanga e mo wele or ia ai o le fian fan o le wolunga le o mea sanga ia ne ayo le tai ia ma tu ala lo fo i tu langa le famsi nonga ia la va ia famsi nonga e wangi pa ia inis ioi la ngol la ko ngornga famsi ngo ioi ta tia pe le famsi nonga i le famsi nonga ia ai o waka ko ki famsi ngo fo ka ko le inkus famsi o ia le ia la ma o se fai singa ka mai ki a foi mai ia la ta tu tala noa e rua fo ila isi sui o fa ma vai mere ita pipi ala ka ko kanangwa e mali e yor kama fas kalango mo kama fas o ringo mo e afo ma tau tua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i mata ma tau te utuina lo ta vale ma le tele unisio ma tau au nanga ese ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak orang sah? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telefon ni time out tu inai lah ucapan. Malah baik nggak mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga pape Hota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again
God bless. Nila wana whailau whaakau. I le tupele na mai le talo whawaucha. Nila wana whaakau maa mea te mga oi. I le voucher. Tai fu se whanau le laksa mai o le talo whawaucha o mawai whaakau mane ai o le yaso. Ia no whaat. Ia toi whaatalo whantu I lau whita whaafonga Samuel ni vanga o le afiafi. Te mara wa jele ua lua se furu mali 2 minuto o taineli Julai ono afare ono whaamai a fwoi se tautua. Le tauta ia e ASIATA le ni vanga o le afiafi. Ia I fwoi le tali tununga. Ia ua sa ausi fwoi lau whaafonga ia ranganta I lea wapi le uli. Wausi lea ua malo ua vevela fwoi le whala. Ia e tu sa ai o le le afiafi a misa fwona e tātou talau to oto ma tātou talanuanga ma ori mai Samoa. Ia e pe ona lau walunga fo I le nei aso I runga upenga o talo whamtalanga ma upenga te whailangi ia maso se whale whaasala laulanga ia ele ngata o tutonu o Samoa ni usira nei ia mātu nuu tele o le lalulangi ia le nā Samoa manatu foi ia o le nā ua mahi au na wha manino mai e le tofine foi o le foi sa ona le whaafisili le na mo mafua inga ia o le nā ua wha manino mai ia whale le whale o le tuolo fina ngalo ia me se foi o tātou ngangana ma le so na ia na una valvurusia o alfaulo fina ngalo fa mole ia tātou whai mea savari vali le iluma ni so tātou talale na mau le asore nei ia o koe pa ufo I lalo le numero le mang fa upo whai le jopipi ioi o ko arua I la ua ia ua wha mawai foi wha mawai mai ma le tofi le jopipi ona o tūlanga o whamasinonga o le vaenga mua o le tangi lea le fionga ia lolo matau ama le fionga le fritua ia lolo matau ama ana le tumalo foi le sa pale ma se e mai ia le foi sa avea ma fonga fetalai ia ile paia inga e lima ua tuana iatu le fionga ia le taulangi to le foa fa fisi o le la sa tu lai mai manu malo mai ia sionalo foi pela fionga foi ia iono la un fausia fa fisi ia ile ungor fenga palon Thailand soi vo brilla pita ia ole anga faali menino mai foi tulanga o faalenga ia e fafo mai o reportu fa masino o sa uni ai mo le tao le lua ia le nata menino a foi na ua mai le tualalo ia ale vetalinga foi po le se o tu ua ia ile to fitu le alamisa ia e fa popo mai foi mal le saunoanga le fionga ia le pepe ia tu sai foi o le finangalo wa utasi o le masemana onga o le itumalo ai mese foi o le nu le fioanga ia wa fa o le finangalo ia ai fa mavai mai lesi kakala mai kua manitangi lesi ia ai o mai ko sa ili la mi tonu e fai le fai nga palo tala titi ia o le vaenga la na le o fai lo mai ia na fa manino mai foi le ioina ele fionga ia ai ono fa fisi ia o le tu alalo me se fo el fanonga le nu ia ai me se la fo io le tu langa le tangi le a le fionga ia lo mta wama le ala wa fa ilo manino mai ia wa nga lo le la lo nga pa u le la lo no mera mai le lo se furu le zanga tai va ya sona tene ia ele se furu mariva no winga la tasila le ke iso le wa fa le nga ina no fo wa le ai se o to se e no fo le o ana numero lua o ko confirming atunga le ana le na wa si la fia ia ma le lona lua ila o le si tanto fa ma va nga mele jopipi
ia o famavanga se o kiri mai tau atua se o te le fionga fo i le minista o a onga ta longa mana nu le fo se mafutanga i le fionga alo au kasi ngi fai puro le tapi piu te fatu se o lo fo ia le te tau tino dula ka ki ia fa por kiki ana ngole va fa amanta ia nganta fo i leo tu langa fo isa ia o le u fa ali maninu ua fa ma vai fo i molona na tofi fai pule o le no foa o le tu malo sanganga sanganga lua ele mai ai fo i o le tu langa o le la fa masinonga ma le sunga pali pali panoa moala o le fo isa tau va mai la no le fa malu le fast ia o le la ua tasi mo lo la to fa male ia ua ye fo le fautanga lo to le fionga ya lo au ia tu lo fo ia le fio to tau fanua o le mali do ia le fio le mapu ia me se fo io ta mama tu tu o le ai nga mali do ia ma lo vitalinga lo pa le tanga to fo le mali do ma lo fa fit ma le fa to ia o fa tai wa ele to fa ia o la lo ai ma wai malu ele fa bela ka fa yak ia wala nga le na ia tu langa fo i o ngai video inga mai lunga ia tu langa o nga ia fa sala lau se le fo fe pasi ia i se le ka ko ia fa tai le fa manino sanga nga mua sanga nga mua le ia le fionga ia lo au ia ma lo le to fa pena fo ia le fionga ai ono fa fis o se fo nga ngi ai fa kwala upala ngo ka fiu fo e faile ngai me o le fi ngau tau ma faia fo ile le kuri lo ka ilo ta fa maoni ya pe fo ile lo kala wai mangkua e kasi nga o nga orunga i tanto watua e ila nga fa maoni me ka or fa maoni mo ai wo fa tu la tala le e ia le taimi fo ile le ka ke ro ha pia o ngor fa ku ma ya kangaka so le kasi le ma nga fa ai o ila por kala me vale to 2 minutos uma por kala ai ke mga fa fa pia la fa tuanga me tu ala lo TAUTAI va ai le ya po le ka ka fa ku oi o fa ku nga o tu ala lo na TAUTAI ila so ngai ko sila if por me ya o fa ku nga fa ku inga oi e fa ku sa o malofa por fa ku nga e ke ko fa ngoi o nga saurola ia ki ko ka ikare ruma ia ai vai va pengir si va fa ku sa lo ma ko sa vai se ipo e mai ar fa ku e va pena se la ngono le tanto proclame TAUTAI ai ASIATA to e liu le tofa ma si silang keilo ai fai fo i wo kele lo kai mi e ke fa longo i fa ku fo i o makai e tele o nga vale le pule sa mo o pule o makai o pule sa o nga o makai na o yele fa pela fa tu la tala wala ngol upuna fa sa mo o lo wala le pule o le tautua o le pule nga ka o le upunga e le o pule le o ngupi fa le ai e le o pule fa msingonga e le o pule fo i o le parmengi le o lo wala le pule mantai o le tautua ai a fa pena o le pule ngai o lo sunga ngai fo ku ki ka o fa longo si o to ru e ki ka o fa longo fo ku si o ko ru nga ma ku le tu o lo fo ku sa o le ai yo le dango fa nga o me ka ko ka ya e ri e fa fiala nga e la ka pe fa pe or ka amala yo e ta si ale tanganta na tofi mai ele tu e fa ku inga o ri sa o ko inga ma ko sa vai o ri senga e ta si na o si o anto alua ya a or kero ngai yo po o ma ku ai sa o ia nga fo ia al vai nga le ke nge le kama o ma ku ai palalo ani o ma ko i palalo ale fau kuanga kinga ia o ma ko i ave ka ko fau kua ka ka le sau mong failonga mai fa rongo le inga langa le fa ko sau malanga WWE o sau malanga PhD na o kamiki kinga o le vanga fau kua inga ia Jim Potchama ma Usain Bolt ia nga ke ia le o ave i ha ko kuanga ai au mainga o ki fa sa o me molina le nga fa malo fa tai fa ila to filfili pu le ola to loto o le ko asili nga o le ko asili nga fa o tanto program o le ko e pu le nga loko ala ngonga ka ika yo ka kingo io e le kere ngi ai nga ave ia ka kupe o fa kusina
Awara mai mawar fi ngau ingor case. Awara mai mawala ke ngofo mo se furu pes furu ma ya kausanga. E ke city pretty e ke le ko ya du panoka. I ole ala le nga ole o le fi manga o ale o ngora fa ai mai fi ngau le case. Alu fi ngau. E ai. O ina e sa wel fa ilonga fo ile le ka mai alu ese ku au kafa. Sa wel me or ke ro kupe ku au kafa. Sa wel me or fa uru malo ku au kafa. Ai fisiri le to fa lo loto mal fa utanga o fer ko fa ma fu anga na ya la yun ta fa no no tele a fu yo o ma ko ngi ku fa fo ma e kale se fa lo ma ni fo mo se sa il le ko fa ai sa ko fa ka e $2 shop ASIATA mata ta ya el neaso el teltunga ya sa ye se va en on tanto por kalami ya sa manuia ilo loto ya ngata fo ile ya onisio na ya tanto o tongo tala ya wale la usira fia tanto o tunu ai se upu ala vale ai se upu le tauta mali ya moto ifo ele o filifili mamante pe o mali lenga mali to tanu mafili matua upu o ilo tanto va na so manto vainga va tele o sa mo la tunu peli poto tautai ya ai se le antu yam ai fo le temi na leia ya ai o ma wele penga ai o la tautu ala lo tau fa manu yanga ya e sa wai mauli ma e manuia ya se manto ngaluenga vai ya mole toro fa angal proclaim mo auto uma like love and share laki ole olanga mo fanua ma loa le mafuta mai io tafiaina ala panti taulau to fina taulau malo kaulau io e se le le lo kama so ai long kama lo fatele antu mo to ya me se fo le talenga lo ete ya male tausi ya fonga ya ma sitatu ai ngai malie e mo to umalava afa ese so faraketi malo lava le mafuta mai malo le fa anto to saunoa asuenga I asuenga ze uso waleva na tava vala sa unoa maloa lo fatele atu o to uma le fatalo fo mai America maloa le on sai fa tai mafuta man tanto pokalami like love and share o miro lo share ina ya lu ma le tanto pokalami ye makele fo inisi ka ko kari ye mako mai so nga fai mai ya uma ko la fi mai fake page Ista no more fake page ia ile yo langa trosia ia to ifo le moana tu langa uma na luka mai samoa ko ifo ila lol monga maki ko man au fake page ia manuia sa mauri le fiafi fa saunga ngaluenga o alava la fita tunga ye au wali tia le tu ilo na afaola manuia lava auto uma sa mo mai se wom panga le tanto blue tv blue wave ia ngata ilea o le tanto TAUTAI yae ma ASIATA meti palauni mataya tovia pio vai to elau sa vari tavu ko lai ya me se fori tautonga ma lo la vale on sai to fine to a portele Dominic Avia Marianne Spitzberg ko sa uma le fa pa lang ni ngai wo kaua ya ma un to ma la me se fori fa sunga fa au so tama fa nganga pasta waita fata ya me se fori le fritua ma to ma la VPM ministry fa so foina see you tomorrow Squad baby Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah.